mme ebile phoso e kgona go diragala mo batho ba tsang gore lona le itse matshwenyego hela ha go ta mo ditharabollong tsa matshwenyego a lona go tshwanetse go akanye mongwe o sele matshwenyego a lona ditharabololo tsa one di mo go lona la di itse le tshwanetse le di bue le di bolelele ba le ba rumile gore ba diragatse dikeletso tsa lona. Ke hano gompieno ka gore gone ke ne ke ntse ke tata kwano mme ka patelesega gore ke he go se go tla kwano ka gore go se tshipe o kopane le nna ko ga borona a ipa jaaka o ka reng wa kopa o kopa gore ke kgabole jana mme ha ke reetsa ka ha puo ya go ana e bega ka teng tota ne se kopo e ne e le taelo o ne a mpolelela ebile a ntaela gore a re batho ba mahalape ba re o seka wa ya go gata gope wa buisa phuthego epe gope o sa tla go simolola go mahalape a re batho ba mahalape ba re le ngwana ha re ka koloi e ntšha o ya ko ga bone wa go e bega e ne e se kopo gone mo e ne e le taelo e a rileng e tswa ko go lona ke tsile ha ka taelo e go araba taelo ya lona mme ke itumelela gore ne le sa kope le ne le laela ka ngwana le mmelege la mmolelela gore takwana mme ke gorogile gompieno ke tletse go itumela le lona ke tletse gore ba banyenyane ba gongwe ba ntseng ba sena epe tsholohelo e re ha ba iteba ba ipolelele gore ga gona sepe se se ka ba palelang ga gona sepe se se ka ba kgoreletsang go goroga ko mankalenkaleng ko ba eletsang go goroga teng ga gona ngwana ope ke buile gantsi ke santse ke bua le gompieno ke tla bua le ka moso o mongwe ke re ga gona ngwana yo seng botlhale gayo re horwa ke batho bangwe ba re ke ba itseanape ba kgona go tsaya ngwana wa gago ba go raya ba re ngwana yo o feitse standard 7 go raya gore ngwana yo ga a botlhale mo ise ba profiting o na le phutsego nya ga yo ngwana yo seng botlhale gayo mo ke boammaruri jo bo itseweng ke ba itseanape ba batho a hetseng ngwana mongwe le mongwe o na le mpho o na le talente ya gagwe ya ihilweng ke Modimo ga gona yo senang mme yone talente ke jone botlhale jo bo mo ngwaneng yo jo bo ka tswang bo harologana le jo bo hilweng yo mongwe mme pharologano e ga e re gore ope wa bone ga a botlhale bana ba botlhale botlhe mme lehatshe le setšhaba re gakolola gore go na le phoso ye re ka itirelang ra e direla bana ba rona rata ra ba thobosa ra re ga ba botlhale ka gore ke rona re ba bolaileng re ba gobaditseng ba sa le bannye ba itseanape ba re ngwana ha a tsholwa go itlhelela a tshwara dingwaga tse 7 ha ka se ke a ja sentle mo dingwageng tse a bona tlhokomelo ke gore re mmolaile rona re mmolaile la bohelo
ha re tlhaloganya sonese re tshwanetse jaanong re bo re lemoga gore tsibogo mo go se e nnile gore go nne le ministry wa tlamelo ya bana, child welfare, o tlhokomelang gore ngwana yo a tsholwa go hitlela go goroga ko sekolong a wa tlhokomelesega ke boikarabelo jwa puso go thusana le batsadi go tlhomamisa gore bana go tswa ko go tsholweng ga bone go itlhelela ba gola ba bona tlhokomelo gore re ska rata ya re sena go ba direla bosula ja go sa ba tlhokomela sentle re bo re ba thobosa jaanong re ga ba botlhale. Ministry of Child Welfare and Basic Education o na le dilo dingwe tse o tshwanetseng o tle o di dire. O tshwanetse ha re go simolotswe jaanong go a berekwa go tlhoahetswe mme nono khafela mokoka yo leng ene tona ya ministry e bo ere ha ngwana a tsholwa ko spatela kana ko a tsholwang teng e bo ere ha tswa ka khoro tsa spatela ba tshotse mophuthelwana wa metseto wa mashi le tse dingwe tsa kgwedi tsa gagwe tsa ntlha tse tharo gore ere ha go ithulagangwa mme mo kgweding tsa ntlha tse tharo ngwana ba tlamelesega e tere mo kgweding ya bone bo motsadi a khona go neelwa motsadi hela ka gore o na le ngwana ga re nang mo go kalo mme re tshwanetse bogolo re go neele 300 pula kgwedi le kgwedi ka ngwana ke gore jaanong re tshwaragana re tlhoahetse re tshwaraganetse kgodiso tlhokomelo le pabalesego ya bana ba rona re dira jalo ke maitlamo a re ka sekang ra hetogela ha le bona go santse go ise go diragale le botse e bila ngwe le botse ka tšhakgalonyana ka gore ha re sena go etsa legato le re mo go lone la go baakanya gore one madi a go dira tiro a nne teng e bile a nne teng mo nakong e khutshwane go tshwanetse go diragale ha ngwana a sena go thuthuga la itse e bile le ntse le dumela le tsa gore golo mo go tweng crash ke dilo tsa bahumi ba lona bana ga bana la haile sebaka kana tshwanelo ya go tsena ka dikgoro tsa crash uso ya lona ye e tshwanetse e tlhomamise gore ngwana mongwe le mongwe ga simollegela bona sekolo ha ta go bala standard 1 wa ba sala simolotse le ene jaaka ba bangwe ba ba ko dikgaolong kana ko ditoropong a ya sekolong a santse a le monnye a ile go kopana le ba bangwe a rutwa dilo tse di motho ha ngwe le gone go tshameka le ba bangwe ngwana wa go rutwa a kgone go itse gore o tshela le ba bangwe dilo tse di tshwanetse di diragale ha go simolla standard 1 ko sekolong rotlhe re tshwanetse re ipotse gore ha re re selo se ke sekwele tota ra bo re ragoleng a re ra ka go ye difenstere di thubegileng ye se na le haile sepe ye se na ceiling ha ile teng ebile ka nna ya wela bone bana ba a re bua ka go sena ditilo
dibuka tsone re sa bue a gone mo ga go le teng e le ka go hela go bo go nna le motho go tukitiša a ke sekwele gone mo ha re ra ngwana wa gago re rae go tsena gone ha a wena motsadi wa gago re go tsaya ka tlhoagalo ne jaanong tshimologo ha re simolola re tlhoagala re tshwanetse re baakanye tsone dikwele tse bana ba rona ba tsenang mo go tsone di ka go tse e re ha ngwana a leba ka go a bone gore go loha ke a ratiwa ebile batho ba ba mpanga ba nkeleletsa dilo tse di siameng tse dikwele tse re ba isang go tsone a re bueng boammaaruri re ba ruta gore lehuma ke selo se se siameng ebile se ba tshwanetse a ba ithoboge jaanong ba heletse goneha ga re ba direle sentle re na le sebaka re sa direle bana ba lona sentle mme ha re dira jalo le lona ga re le direle sentle boammaaruri jo re tshwanetse re bobue re bo amogele re ka ipaakanya ra itokagatsa ha re ka amogela bofokodi ja rona re ya jaanong re ntse re bua ka bana kana bonkoko a bone borra bone mogolo ba ba sala le bone ko malapeng la itse ha ba seo ga re o hire motlhokomedi wa bana yo patelesegang gore o ntse o sena madi jalo o mo duele mme jaanong kgannye e sa nthobatseng e na le malatsi ke sa robale ke mekamekana le yone kana re buile ebile ga re ka ke ra boela ko morago ra re bone bagodi ba tshwanetse ba duelwe 1800 pula ka kgwedi ra rialo ga gona ketsaetsego ka kgang ye ke boeletse gantsi ke dikologa le ha tshele ha ke didimaletse ga gore gore ke lebetse ga ke ka e lebala ke lala ke akanya bosigo jotlhe gore kgang ye ra go e diragatsa jang ka gore sone sekgwama sa rona sa amegile mo go tseneletseng le ditaemane tsa rona di ntse di sa rekwe gompieno ke tabo ke emelela ka Mantaga ke a go kopana le bone ba ditaemane ko mahatsheng ko Belgium ke ile go ba bolela gore go simolla gompieno ditaemane tsa di rekwe batho ba ga rona ka gore go botlhokwa ga ke go omana le ope ebile ga ke golwa le ope ke a go buisana le bone ka tlotlo gore re ha ditaemane re na natso lona le bareki ba tsone jaanong ha ile gore go nnile le dintwa dipe ga tlhokelanwa se se tlhokelanwe re ha gompieno a re ipaakanyeng ditaemane tsa rona di tswelele di re tshetse mme sone se ke sone se se tshwanetseng se re kgontshe gore re tle re kgone re diragatse ka gore jo boikarabelo ja ma 1.8 ga re tshikinyege ga re suti mo go jone ke sekoloto se re tshwanetseng re tle ko go lona re tle go se duela le ha re ka diega ra diwa ke gore re santse re le ka go kgobokanyetsa gone gore re tle ko go lona sekoloto se tsile go duelwa ke a le thomamisetsa ke itse botlhokwa ja gore go nne jalo ke bo tlhaloganya tota
ka gore ha le na le ma 1.8 la khona go itshetsa kana gore bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ba ba ntseng ba sa amogele sepe mme ba patelesega gore ba nne ba latlhele sengwe go ka ba imolla ga ba hokoletsa manokonoko a itsholelo e re mo go yona ka jalo ma 1.8 ya nnang le itse gore a tla goroga a etla go golong mme ebile ke ntse ke bua ka bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ma ke bue ka yone chopisi tota e rile ha go ntse go tsweletse go simolla ka 2019 pele ga 2019 re bua re ha go twe mmereki wa chopisi ga amogele sepe re tshwanetse re bo re bua a amogela 3000 pula ka nako eo monga chopisi ha ntse re editse puo ya ba tsware kana rona ba chopisi ga se gore ka palwa ke go duela batho ma 3000 kana molao wa le ha tsela lona o le o dirileng ko parlamenteng ya lona ke one o reng re duele madi a ra duela re duela ka ha molao wa lona o reng re duele ka teng a rialo a bolela ruri ke sone se irileng ke tla go go lona ka lera kare bothata tota ga bo ko chopisi bothata bo ko parlamenteng a re ba akanyeng ko moding wa bothata re tsenye ma parlamente ba ba tla tlhaloganyang gore ba hetole molao o neo mme lona la tsa tshwetso la tsa kgato la dira jalo mme jaanong ke bo ke boela ko chopisi ke re chopisi a wa ba bona batho ba ba nthumile ba nna tota ke utlwang ka bone ba batla kana jaanong ga re sa tsore re 3000 pula ra re 4000 pula ke re gompieno wa re nako ya 3000 no re o ka kgona gompieno wa re chopisi ya re le 4000 pula re ka kgona ka botsa e nngwe potso mo boemong ja lona gore mme jaanong ka go a kgonagala re simolola leng ga re ise re hetole molao ga re ise re tseye dikgato dipe mme ra re ka gore golo mo go ka kgonagala ebile wa rialo ke ngo sa supi ka ditiro chopisi ya hella e re January 2025 re le chopisi re tla bo re duela mmereki mongwe le mongwe madi a seng ko tlase ga 4000 pula go a simolola chopisi ke kgwebo e hirileng batho ba dipalo tse di go godimo ko ntle ga puso le maphata a yone mohiri yo latelang yo mogolwane ke chopisi mme jaanong tshwetso ke tumalano ke ya gore go simolola January wa ngwaga one o re yang go yena ga gona mmereki upe wa chopisi yo tla bonga amogela ko tlase ga 4000 pula mme re leboge bone ba chopisi re ba lebogise ka gore ba ne ba tsiboga ba lemoga gore ha batho ba kgona go tsa tshwetso ya gore ba tlhophe ba bang go hetola molao a re ba etelele pele re supe gore ke boammaaruri go ntse go sa pale rona mathata a ntse a se mo go rona mathata a gone ko ne le ntse le sa dumele mme ile ha le dumela la baakanya mme ka gore la baakantse a re le pele ga ba simolola go hetola
rona re le Chopisi re bo re itlhatswitse. Me tumelo le tsholohelo ebile le kgothatso thotloetso mo bahiring ba bangwe ke gore sekai se sa Chopisi se tshwanetse gore bahiri ba bangwe le bone ba se sale morago ba dire hela jalo. Jaanong re tla simolla gore re nne re a Chopisi re ile go reka ka pelo tse di tshweu re itse gore jaanong re reka ka gore bana ba rona ba amogela dituelo tse di thatositsweng yana tse o ka reng di botokanyana re tshegetse gore go tswelele go ntse jalo. Dilelo tsa mookamedi wa ditlhabololo tsa kgaolo ya lona di utlwetse mme ebile ga di mmogo ke a itse gore di dintsi ebile o na a di lela a di kgabisa di botlhoko di ngomola pelo ke a itse a ke re le nna ke wa gone ke a di tlhaloganya mme puso e tshwaragane le lona ya go tsibogela dilelo tse go tlhoagetswe ope o ntse a le ra re melemo e teng gongwe o na a leka go kgabisa melemo ga iyo e ntse e seyo mme ebile ene tona wa tsa botsogo o na tla a bua gore o tlhokana le madi a kanang ka 600 million pula a re gore a reke melemo ya malwetse a gaketseng a ka bolang batho a re ya thaela yone go raya gore motona wa tsa madi yo ebile e le mothusa tautona le puso re tshwanetse re thulanye ditlhogo re bate madia go rekwe melemo e tsengwe mo dikokelong le dikokelwana tsa lona mme ke sone se ebile re sa teng go hela mo goreng go nne le melemo re tlisa thulaganyo e harologaneng kalahi go go lona ya gore ba United Nations ba World Health Organization le phata le le okametseng botsogo mo lehatsheng lotlhe ba ne ba rile go tshwanetse go nne le go lomo ba go bitsang ba re universal health care ba re ka ngwaga wa 2023 mongwe le mongwe a ba le mo seemong sa gore ope motho mongwe le mongwe a bone bongaka jo bo tlhwatlhwa mme re paletswe ke go diragatsa ka 2023 re mo go 2024 re simolola jaanong re tlhoahetse go dira mo go tweng national health insurance ke gore mongwe le mongwe wa lona a nna le medical aid aya bongakeng le ena a phuthulogile a kgona go ya le ko bo diagnofirm a go dirwa di-test a tshwere karata ya gagwe ya medical aid re batla gore go nne jana ebile go nne jana mo nakong e khutshwane mme baitsanape ba tsa bongaka ba re gone gore e bo e re ha o ya sepatela o bo o neelwa karatanyana e ne re neelwa e blue go tswa kgakala go tla go itlhelela gompieno e go kwala mo go yone o bo o tsamaya ye e leng gore ngaka ye nngwe ha batla go go alaga gore e bone gore go ntse go iragalang e tshwanetse e bone mo karateng yone ba re re tshwanetse re hetole seemo se jaanong dilo dipampiri
tsa gago tsa bongaka di bewe mo maranyaneng go itsege ke gore ha o emella ha o ya Gaborone ngaka nngwe le nngwe yo e yang ko go yone e kgone go tsena mo systeming ya lehatshe la rona e kgone go bona information medical information di record tsa gago di le go gone mo go rai go rase go ra gore ha o dirilwe test tse di harologane go na le bo MRI go di X-ray ha o dirilwe test di results tsa yona ke re di isiwa ko ngakeng ya gago mme ha di tsentswe mo maranyaneng go na le ko ngaka epe kana moitseanape wa bongaka a kgonang gore a buelwe a go thaeletse o le mo mahalape gongwe a ntse ko Gaborone kana a ntse ka kontle ga Botswana a lebeletse di-results tsa gago a ba kgona go bua le wena kana a bua le ngaka ya gago kwano e le moitseanape specialist a re ke bone maduo a molwetsi yo wa gago wena ga go bona o bone di-results tsa gago a ba ra ngaka re nna ke le moitseanape wa tsa pelo kana tsa diphilo ka re molwetsi yo a neelwe melemo e latelang a ba dira prescription a le gone kwa a leng teng go sa tlhokagale gore a tle kwano ngaka ya gago e be go neela prescription o bo o neelwa melemo ye o bo o sa tlhoke gore o eme dingwaga go twe o emetse specialist dilo tse di ka rarabololwang ka maranyane re tshwanetse re di rarabolle ka maranyane mme ke sone se ene tona wa botsogo ke mo dirisa e le sekae o lebagane le kgang e tona ya gore a dire gore boranyane jo bo goroge bo anamele lehatshe gore jaanong o kgone go nna o tshwere founu ya gago o bo dira video call o bo bua le ngaka o ntse ko ga gago a tsere di results a di bone mo maranyane tsa gago a ba bua le wena o ntse o sa palama kombi taxi wa tsamaya ka dinao sekga o ntse ko lapeng a ba go bolelela gore ke rulagantse ke sena go bona di-results tsa gago bolwetse ja gago kana bokoa jo bo mo go wena bo ntse jaana bo mo seemong se jaanong ke eletsa o dire tse di latela a bua le wena dilo tse di tshwanetse di diragale mo nakong e khutshwane gore batho ba simolole go tlamelesega jaanong mme le tsone ditekelo di-test tse dilo tsa bo diabetes test tsa teng motho o tsewa madi The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khao Nadintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana's businesses.
The Pusha BW at a Cheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Located on the Tamalakane River is the tourism capital of Botswana, Maun, a relatively small town compared to others in Botswana. Maun acts as the gateway to many of Botswana's tourism sites such as the Okavango and Moremi Game Reserve. The communities of Maun make use of the Tamalakane, using the arable land it creates for farming and letting their livestock drink from the river, as Botswana is known for its... Ke go le bolela gore me madi a ra khonneng go a le bonela kana a teng ke ya aka khona tse pedi tsa tsele di kwadileng ne re le bue gore ne le eletsa go ka simolwa ka di tse pedi tsa botlhokwa tota e re ile go bata mangwe mme tse tsone di boditsweletse dilo tse di tlo go buiwa ke lona kana ke yone puso ya batho ka batho yone nna ke tlhaloganya e ra sonese e sa re gore nna ke go nna ko ke bo ke ithulaganya ke bo ke batatsela e hetang go bapale halapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse dithabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa dithabololo go go lona ga gona ope ga ke tlise dithabololo go go lona puso ya lona e tlisa dithabololo go go lona e bile puso ya lona e tshwanetse e tlise dithabololo tse go go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke puso ya lona gore le nne le dithabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se wa tsama gore ngwana wa rona boko yo wa kwa Khosa 1 o re baakanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse botlhoko ga gona kutlwelo botlhoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jana ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa e bile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore dithabololo tse ke tshwanelo ya di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka nna le ke tsaetsego ra tsamare gala letsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di ska tsa goroga go ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsi gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sene ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswiti-switi a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala kgwetlho e ntebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a ra dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng
mo kana go ta tswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelo mangwe go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tawa gone ga se sepe se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela mme ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba tona mo go wena ba bonile ha tsele go le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya go go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana le bo le ntaela jaanong re bata recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke bata re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re ngange ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone e le kana ba na le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di bata di bo di seo go supa gore re ne ra tlhaela thata re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase go sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mosulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo mme ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa khothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ha ba tsena go sekolo primary Amocha Primary School, Xhosa 1 Primary School. Tshwanetse re mo mosong baje go sekolo baje breakfast a ke wika stamp ga ke re stampa se molao kare ngwana ga ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlaseng a bolelwa gore go na le dijo tse mo go bidiwa protein go aga mmele wa gago mo go bidiwa carbohydrate go ha maikatapelo le mata e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jana o tshwantse re ha o sena go di mmolelela jalo o le teachera o mo ruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone mme ebile pele ga ba ya lapeng ha sekolo setso ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e ra gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe
go raya gore balemi le barui ba kgaolo yone ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka se go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithoto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha ile mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja go sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lape go ra gore ngwana yo o ta ba jele ga bedi a ba tudisa go sena dijo maitseboa e be re ka moso phakela itse gore wa ja go sekolong go botoka thata ke tsone dilo tse re batang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe dithabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaha mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ha re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo bona gore ba se renke ya mahalape e tsamaha kae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go thaela eng se se santseng se emetse gore se dilo o sa botse o bona e tere o ya go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o sku o itse gore tendera e ga tene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng tiro wa enelo ka bokgoni ja gago e se ka botsala ebile a ngwe ke batla masika ya metota ba ba ga o hile nna le bongwanake le ba itse ka gore ha le ka bona ope wa bone a hilwe tender le ngongorege gone ho ra ha go na le mathata ga go a tshwanela gore go nne jalo ne ke bona le supa ngwana ga ema go se ame gore le moitse e tle a le ka mmona a tshwere tender e le gore jaanong o tsama a godimo ga dithogo tsa lona ka gore o rwele madi a le sa itse gore wa tsaya kae le ngongorege ditoga ga go a tshwanela gore go nne jalo ke a le thomamisetsa ebile ke le ha tshwanelo e nngwe ya gore le lebelele dilo tse le thomamise gore ga go senyediwe setšhaba sa lona ga go senyediwe lona ga le senyediwe ga go ikhumisiwe lona le humanegela kopeng nna sekale sa me se ke ta ikalang ka sona ke gore ke bone yo go ne go te yo ke mohumanegi tota wa nta thogo mo mahalape ke gore yo ke bone a tshela sentle ene yo
ke ta itse gore tiro jaanong ke tshwere sentle go ithella go nna jalo ke tshwanetse ke tlhoagale ke ngakalle gore go nne jalo ke ne ke re ke tanya dintlha tse ka tsela yone gore le itse gore puso e ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di peela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone moo puso e simolla go pala ebile e ka palelo jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha e le gore ga la direlwa sentle ha e le gore ga la tsewa sentle ko diofising tsa ga goromente ka gore tota diofisi tse ke tsa lona ke lona bahiri jaanong ha o tsena ko bathong ba o ba hirile bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko ga borone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo o ithala o ka re go tlisa pharologano o ka re kgantele wa tshabega batho ba tshaba go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tshwanetse ba go goge ba go reye ba re ya maha ba go sebetse dikgwetlho tsa bone le dikgakololo tsa bone botlhe mme jaanong lona ba magalape ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano le na le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege mme le na le ministera keo tshedi le ene kwa lona le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwa lona go raya gore mo pusong le na le batho ba ba raro ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka ska tsa le tsamaela sentle ke ta bo ele senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele se dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sentle ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntswe hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dire re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ha go na le mathata a re bolele boammaaruri
re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dire ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia one madia la bua setsha se le mo magalape o seela ko serowe ha o apply tse setsha se le teng se o ka se neelwa o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwaga go expireile o bo tsena mo founung ya gago o bo update your information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mang ile o mang yo e reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tsetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thohaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o ithala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go batla visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba e tsenya mo maranyane ha o palama sohane ba go botsa e ka e visa o e supa mo founung ke ba bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e thomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo re you may proceed go Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke o sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke indilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o foletsa tsilotlhe ke o ka se kwa ta wa lebagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga di o mo lehase re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatshe a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le diakole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tlang re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e kare ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko go nna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ha go ka nna le dikgwetho re ta le bolelela re le kudisane
re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga ba ga rona seemo sa borukhutlhi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilo tse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong golomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ga sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikwele di ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgantele dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewe tsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gotlhe ke ngwao traditional affairs ke batla go tla ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba tlogetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di tla baakangwa re a gone ko ke itumelela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy
sengwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore